Renewable Mafhungo SABC uva pano Auckland Park, Johannesburg. Tweet Mafhungo marunning nga chino chipinga khe. Vasaukanyi vandirotewa na mulayo vobva mulomo nga chewo ya presidente uri muvigo wa tsedziluso ya zwa phalaphala vadowisa kha mulayo uri usedziluswe. Project yonthusa yopungudza mutengo wa mudagasi chitofu ichi chamatoko ndibika ngacho. Vamwe vadzulapo vundu la Limpopo vakhowuyelwa nga zokushumisa matoko na zwimela uwana gese. Minister wa Mutakalo Dr. Aaron Mzwaledi votutuwedza vaongi uri vakondelele kha mushumo wavo. Nda ndi madekwana arivatisira mafhungo pano kha SABC 2 SABC Plus na khali hai. Ligi ya baswa ya lihoro la ANC yosasala za kwelelo ya ori presidente Cyril Ramaphosa vadirule mushumo vari izo ndi kutoshumisa politiki nga ndila isione. Vari mahoro mahanidzi ya politiki na mahoro abadzulapo akugwa uri presidente Ramaphosa vadirule mushumo utsereza chirunzi cha ofisi ya presidente nga mrawe chewo ya koti ya ndayotewa kapungola phalaphala vegefelawo. Kote wanoro cheo ya paramende ya ng'wawo 2022 ya usatanganiza muvigo wa tsedziluso nga zwa phalaphala hango maiteleone naone pungo ilo loumiselo wa paramendeni uri ilichimbidze nga ndelo yofanelawo. Presidente Madekwe vachiyamba na lushaka vosumbedza uri avangadodirula mushumo nga zwine vari muvigo wa wonechedzwawo wokhakheya. Vokholeni malaji va ligi ya baswa ya ANC vari ligi ya baswa ikotikeza presidente Ramaphosa. The ANCYL League has noted the recent development and continued public discourse surrounding the Phala matter. The League rejects the continued political opportunism by individuals and organizations seeking to weaponize legal processes and state institutions in pursuit for factional agendas and factional agendas. South Africa is governed by constitutional democracy and the rule of law, not by political populism or coordinated campaigns and at destabilizing elected leadership. The President of the Republic has a very constitutional right to subject any report or finding or process to a judicial review where legal and procedural inconsistencies exist. The ANCYL League believe that there are grounds for review which must be properly adjudicated by a court of law rather than through a public pressure or media trials. Vasaukanye vandotewa na mulayo vakopambana kha zwine vawenisa zone usedziluswa muvigo wa zwa phalaphala une vari zvingapedza zvichikwama mushumo wa komiti ya paramendeni ine yakulavhelesa arali presidente voita vukhakhi vune angasukisa kha ubviswa chituloni. Musi vamwe vachiri paramende ivopiwa nga ndayotewa ubvela phanḓa na ndaela ya khothe ya ndayotewa vamwe vakukaidza uri maga mulayo ane atea u tevhelwa angasiya huna ulenga. Izwi ndi nga murahu ha musi presidente Cyril Ramaphosa vosumbedza zwauri vakhodoisa muvigo uyo usedzuluswa lwa mulayo vunga vasatendelani na mawano ahone na mbuno zonetshedzwaho dzedza swikisa kha uyo muvigo. Court orders and decisions are binding and must be abided by diligently without delay, as Section 237 states. Unless the President can adventurously attempt to interdict the commencement of that process. I'm saying adventurously because that too cannot succeed. The principle of separation of powers is that the Constitution has acted instructing the National Assembly to act in terms of the Constitution. It cannot be stopped by the executive, represented by the President, from doing its duties. The review application can run concurrently with Parliament's impeachment process because the High Court does not have the power to interdict or halt the Assembly from proceeding with its inquiry until the review is completed. That is because the High Court cannot interfere with the Constitutional Court order. What the President can do is apply to the National Assembly to halt or suspend the process.
pending the review. And the National Assembly, as an independent branch of government, would have to consider and decide on that application. The one thing that cannot be denied is that there are going to be delays in this whole process. Then the president mentioned that this will be done expeditiously. That is relative because there are a lot of processes that needs to be followed to get to a point where we say that the report has been set aside or the application for review has succeeded or not succeeded. And there may be appeals regarding the outcome, whichever outcome that comes out of court as a result of the application to set aside the report. Mukomanda ka sentara ya zondangulo ya bugebenga na wisebikati nazo singurisa warrant officer bo marumo makhane bo kundero taroteza uri ndingani tsebi bo tumelonku bo shumiswa rwa chipinga chirapu khazo wana la zizibazi Johannesburg ngangwezi wa furwana ngangwa wa 2020 bo makhane bo budza commission ya madlanga uri bonku bo bachikushuma ngapasi ya murwane wa zwabwindi bo Samuel Mashaba benga icho chipinga abarindi bone be bashuma ngapasi ya zizibazi zichwanalanga oranga panda izo sezuluso. We are at the stage where his information has checked out. You've now established that there are these bags in the container. You've asked that the truck be moved forward so that you can remove the bags from the container. The bags are being removed. You even said you effected arrest of 3 people, the driver and 2 other people. My question is, the information has checked out. What is the occupant of the BMW still doing there? Because now you know that he has given you the information with Mashaba. The information has checked out. Why do you not excuse him? Why does he remain at the scene together with these bags while all of you are there? Was the plan that you were going to live together with him and go book these drugs in his presence? No. So what was he still doing there? I definitely cannot answer to that one. Because you now had custody of the drugs. They are in your van. They are not in Mashaba's car. That's correct, Commissioner. And you can explain why he remained at the crime scene. I would say so. But you are a police officer, warrant officer. No, I agree. Were you not putting him in danger? You've recovered, we now know, 715 kilograms of cocaine. And you know who the informant is who assisted the police in that regard. Are you not exposing the informant to danger? Because if those drugs belonged to the people at Scania, then surely they would know who the informant was, because he's in plain sight, parked his car next to Mashaba's vehicle. Was that not a concern for you? No, it didn't cross my mind. Bangwe bazira pavundani la Limpopo bako buyerwa ngazo shumisa matoko na zumela wana gese yo ndine ya kushumisa asa mudagasi musi mutengo wa mudagasi na zubaswa wagonyesa ba University ya Venda Phala Tando bako tutuwaza bazirapo babuponi ya mahayani ushumisa yo gese ngawo bapfumbuza babana ndibo ya wana gese uva kamatoko urutendo bobodi uda na mubigo. Bo Daniel Magorondo mufuwi uva pa masiyanda thoyando bana system ya suka matoko akholo majaratani yavo yevetolanga wa University ya Venda na ba Agricultural Research Council varuko no beleza geze nga matoko akholomo zwo bathu so vhulunga mudagasi. Project yonthusa yopungudza mutengo wa mudagasi chitofu ichi cha matoko ndibika ngacho ndi kumba matoko ndashela ndishini ndashela madhi ndasuka ala matoko ava madhi not madhi autodziyanyana ndakonoshela phala mulindini wa matoko zvaya khalini aphala ninga ngomu khalini zvidoita khasi zvaobveredza gese nga matoko zvikatela usuka matoko na madhi nga chigayo chazvo kana biodigester. Gese idzula vudzivani ya thanga ire mavuni yakono ya zvitofuni zva gese. Chikolo cha sekondari cha Tiyani muvunduni wa Tiyani Ndagiyani nacho no chovira nga mbega mushumo iyi
Biogas ir benefita nga maanḓa afha tshikoloni xa Tian secondary ngauri this time zwino ari tsha renga muḓagasi na dzikhunyi ri shumisa biogas zwi tshi ri ḓurela nga maanḓa hezwiḽa zwithu. Zwino murahu ri kona u wana na manyoro hafha ra madzhia ra isa haningei kha dzi gardens zashu ra kona u bvisa muroho yavhuḓi ri kona u fida vhana vashu. Khamphani ya zwa ndimo yapo i thusa tshikolo tsha Tiani nga u bveledza gese. For me it was a great experience because I didn't know anything about cow dung generating gas. So for me it was a big thing, wanting to know everything, and then the process was good and I learned a lot because when we were mixing the cow dung and the process of knowing that when it has gas, how it shows and everything. Ba University of Venda vari vha ḓo isa phanḓa na mbekanyamushumo ya u pfumbudza vhathu u bveledza gese. We have got a very strong initiative to try and build capacity, raise awareness, demonstrate this technology to different levels of people. We are so happy to work with the schools because we know that's where we have the young brains which need to take us forward in the future. So we are introducing these systems in schools to capture the learners so that they learn it at a younger stage. Zwo salaho musi u tshi itiwa gese zwi shumisiwa sa mupfudze u nyora zwimela. Lutendo Bobori, SABC News, Tiani. Vha songo ṱutshela kule ri ya vhuya zwino hu si kale. Ri khou dovha hafhu u vha ṱanganedza fhano kha SABC 2, SABC Plus na Kali High. Minista wa mutakalo Dr. Aaron Motsoaledi vho itela khuwelelo vhadzulapo uri vha fhulufhela muhasho wa mutakalo kha fhungo ḽa u tshimbidza zwa vhulwadze ho ṱaho ha hantavirus khathihi na madzangano a mutakalo fana na dzangano ḽa ḽifhasi ḽa mutakalo WHO na vha National Institute for Communicable Diseases. Vho Motsoaledi vha ri vhuṱanzi vhune muhasho wa vha naho vhu sumbedza vhulwadze uho vhu sa phaḓalali u fana na COVID-19. Minista vho amba izwi vhe Phala ku Gompo, Eastern Cape, he a vha hu tshi khou pembelela ḓuvha ḽa ḽifhasi ḽa vhaongi. Uya nga minista wa muhasho wa mutakalo Dr. Aaron Motsoaledi vha ri muhasho wa mutakalo ndi muṅwe wa mihasho une wa vhelwa masheleni a fhasisesa musi u tshi vhambedzwa na miṅwe mihasho, zwine vha ri i tou vha tsumbo ya uri muhasho wa gwama a u khou dzhiela nṱha muhasho uyu, zwine zwa khou vhea mutsiko muhulu kha vhaongi vhane vha vha tshi khou shuma. Minista vho dovha hafhu vha tsivhudza lushaka uri vha songo dzhenwa nga nyofho dzo kalulaho malugana na u ṱaha ha tshitzhili tsha hantavirus. Vha ri ndugiselo dza u langa tshitzhili itshi dzi kati. Nobody knew that those people there who are citizens of other countries are dying of a virus called hantavirus. It is us in South Africa who discovered that within 24 hours of the people arriving here. When they were sick there for whatever number of days, nobody could know it was hantavirus. It is us, because we have got a very important institution which people undermine all the time regardless of its performance. The National Institute of Communicable Diseases, NICD. It's not an ordinary laboratory. It is what we call a collaborating center or a reference center of the World Health Organization. Vadzangano la vaongi la Dinosa vari vana fulufhela uri vaongi vavo vane vha vha hone vana vhukoni none vha ḓo kona u imedzana na nyimele iṅwe na iṅwe. All our nurses are capable, hence we demonstrated even during the time of COVID that we are capable, doctors and nurses, all scientists. We believe in ourselves and we are trained as a basic training and many other that is beyond, and we have the facilities to take care of that. So it will not go beyond what it is now. And we're just taking the necessary public health cautions at the current moment. Vaongi vari musi vho ḓala dakalo nga u vhona nḓila ine vha khou huliswa ngayo kha iḽi ḓuvha, fhedzi vha ri tshililo tshavho tshihulwane ndi uri u khwiniseye tshiimo maongeloni. I feel so good because we work so hard, so being celebrated as a nurse, it feels so good to me because we get to know into bana we're being recognized.
musi tshililo tshavho tshihulwane hu uri tshitzhili ichi tshi songo vha tshiwo tshine tsha ḓo fana na COVID-19 fhedzi vha ri vhone vho dzula vho lugela zwiṅwe na zwiṅwe. Zwazwino ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand is 16 rands 50, bond only 22.31, euro only 19 rands 36 cents, pula ya Botswana di 1 rands 16 cents. Mikobe phala JSE ipasi. Cars beraza musuku 24,679, platinum di 2,105, oil isungo kunekiswaho di $107.70 ngafagi. Presidente Bo Cyril Ramaphosa vari wenda na mashango bungashumiswa ushandukisa mbonalo ya lino jango ka lipasi wamba izwi katano la za wenda la Phala aldo wenda na mashango Phala durboni ya Durban. Tano la ngwala travel indaba lone chibilela cha wenda la mashango ka jango la Afrika toya na ngwa ya Unlimited Africa ikwatisezo uvula mikano ka wenda la mashango na ubindudzi. Urumelo bva mashangoni ya seli atani vazibveledzwa minister va waendela mashango bva jangoni la Afrika vakotana zvinelano jango lava nazvo. Tourism shapes the way the world looks at our continent, and too often global narratives about Africa tend to focus on all the negative things. They focus on, for instance, the wars, the coups, and the poverty, as well as the diseases, the political instability. And what we now need to do is to change that narrative. And tourism is the instrument that we can use. It is the color that we can put to our continent. Ramaphosa vari vuxaka bya makwevho vukati ya mashango a Afrika vudo khwaṱhisa zwino lino jango la ṋetshedza zwone ḽifhasini. Africa possesses extraordinary tourism assets. It possesses the Sahara Desert, the Victoria Falls, the Serengeti, the Kruger National Park, the Table Mountain, the Nile, and rich and ancient civilizations and unique cultural diversity. Tourism therefore becomes a form of that soft power and continental showcasing that we should use. Varitano ili lo sedzesa na kamvelidziso vhupo ha mahayani. Tourism has the unique ability to bring economic activity into the rural areas and the undeveloped areas. And we all know that investors often want to go to the bright lights. They often want to go to areas where there's much better infrastructure, where there's better connectivity, and tend to ignore the rural areas. But sometimes we can find, and we should work towards that, develop our rural areas around tourism offering. Ramaphosa na vhaṅwe vharangaphanḓa wa mashango a Afrika vho saina pfano ya u khwaṱhisa nyaluwo ya vhuendela mashango na vhubindudzi. Ubva kando ya komunala na chigwada cha vhabveledzi a ḓovha madekwana avhuḓi ndende. Local kwatani zono zosco some chashmar korano kalamacho no kokuru ndolo mi rotra dolo disikane pala kama vundiri India tungo za chipembe honia ropora wana mchambula kolo dots korana pala kasto zona zoma vundo akapa honia chakala macho dolo mchambula kudo kwa vera pana nazo namanda kasto kata shango punya ko hospital zingi ndo shango do pana mchama kola so kuta hote zo dona tsozo zinza one no kusimizo ko na gabera no namanda kapina shango ne bore ndia chipembe kati na pina shango ne bora chikobera ndia kobera honia ara do wana mvula za zururu kila sikoma ne pala punya bore
ndia kapar chakala sikwa namusi roporona mchono wa magabiro kolko roporona muya odno manda kasto zori ndizwa chipembe katina sto zori ndizwa kobera chakala machako roporona mucho magabiro ko roporona khaldo sto zori ndizwa chipembe pedzia zona ko devra panda ramdaro somroton piso zukalonga degree celsius malote afika shomero ko tama vunza shino bor la khawtena kuri ko mchono do wodzi khala puchira zar 24 zar 22 dorobena Johannesburg katina 22 poniwa ndia springs chaka vundele bor vundla yani vunda lipopo na ko mchono bor udo zikala macharo honi afidza arudera pala prokwani zar 26 zar 33 pala tani katina 32 poniwa ndia gyani zangona 32 poniwa ndia thandura chipela panda chaka vundele bor ndi vundu lampumalanga nane par kwa mchono bor odo diba zika kama zungespita za vundele pizza zaita 20 pala Carolina katina 30 mbombela katina 33 poniwa ndia skukuza la machelo chaka vundele bor ndi vundele bor la KwaZulu Natal nane par kwa mchono bor odo dudera pala ulundi kala machelo zasuka 28 zasuka 29 Richards Bay katina 28 Durban yabori ndi ya Durban kavundele yabori ndi vundo la Eastern Cape nane par kwa mchono bor odo diwa ho fora kala machelo pala mtata zar 23 honia zari 16 malitswai katina 19 pala commander do para zona kezla skira 19 pone bor ndi ya Qepheka chepera phanda chaka vundele yabori ndi vundo la Western Cape nane par kwa mchono bor odo bodzika kala machelo fedzia zaita 17 pala Beaufort West zari 15 Alexburg katina 17 pone bor ndi ya Fredendal chepera phanda chaka vundele yabori ndi la Northern Cape nane par kwa mchono bor odo pora kala machelo zaita 20 pala Uppington onara kona na mvula zidawas kudzine manda kopono zar 20 pala Kuruman katina 18 Durban yabori ya Kimberley chaka vundele yabori ndi vundo la Free State nane par kwa mchono bor odo pora kala machelo pala Kroonstad zar 19 zar 20 Bothaville katina 17 pone yabori ndi ya Frankfurt Songwangwa na 16 pone yabori ndi ya Bethlehem matrazo zino rubetsa vundo la shino bor na vundo la Northwest nara koni mchodzi ka kala machelo nenza doita 24 pala Rustenburg zar 21 Potchefstroom katina 20 Ottosdal atuwa fara zona kizla skwira 23 pone yabori ndi ya Mahiking matango rangazo vakata fara mucho zozora fara zona matekona ano tere udawo sikwa vode